Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Silakan. We want Ngidama ya kahok. Ngidama ya kahok. Pinmin nak kelai. Pinmin nak kelai. Pinmin nak kelai. Kisamla ki bala pendap ya written test nakabenta ki post beper haka on arm branch sub inspector jong tanat pulit ke jella kila pelong dak jinga shong kelan mengor hakmat ka office trekam jong Meghalaya Board of School Education Shillong kumsi benta ban penken mau biang ya sarkar jella halor ka mat jing dawa jongki man penbenano ya result ka badang sateng hadu menta kumban chupen kenmau hangni bagini kisamla kibala apply ka kam on arm branch sub inspector nadu usnam araja khatphra kila pendap ya fitness test nadu ubnai naiwing arja arpuai bat ya written test hau ubnai rempang arjar arpuar henry ketanat pulit kampal la setia ban penbenai ke result hadu kini gisngi Uwe ni kisamla tap kam ha jinga kran bigilat pathai kubor ha khat khandai tarik nai lur arjar arpuar ulaong ladang ayap watbu do sentiu ha jing tap jonga Henry bu dak result namar bangim snowshu mangidei gibriu Henry la long kum kitu gimrat kiba ab jing bam na utrai सरकार का साथ एक ही तेरा कल्याण का सरकार का respect ini mani orang Indonesia dari niru idani kabar na bentaj na dia te maka ka सरकार ka teng ka pin kabar am te ngatri dalam tar ajan action am te niru idani kabar ni ina yu te kasong hangi pat English ban be te ni marmenta ba jan ting ba kam yu te ngi bas ba Aduk mentah ya, rakat kat bagi 4 yo ya ka result ini dai. Aja ini Indonesia ba, lada kita tak mesti makin tuak lang ba. Rakat bagi 4 yo result dai. Wada kim di dia kim lah pemantong hal kita juni. Dengan apa result, anu ini result kita kan salam ba kim dia kelak ban bahasa kita juni. Kalian pun kata tu visi ba hakam kata dia bisa berikan bisa deh orang ba kat hak deh kam tu ni ban di hak deh kedui ka saka ba kan le na benta jing ba bawan ni sekemat deh untuk kam amba sia hak man la di district ka hak kalau ba balik bayi nama tadi sistem jung ni bawan ni bang bagi kat yo so jangan job dia kalian sekarang tentu ba supaya dia bah akam dispon akan matnya dari tuan ni mat balai ka result baik balai kemarin kan physical test untuk aktivitas tadi bagi yang akam itu ngaji secara yang kita tentang yang apa nila syak syuk tadi kong nak takkan kam te lak nung kuai ka sok ka ban kam kloi katai kamat jing dawa jum kam dan ei ka bangi buri selendat ni se ei kata hi wan ani tang ban dawa betang ka risol la ka ni no ka risol kan ni la sawun kata baong bangi pas ni feel ngim dan ei kata baong ni super kata bangi feel ani pedang bae kata long tang bangi tip no bangin yo no ka jing sawun kata lada sawun dajiana kumna banga nga feel Tengam sih kata ngam don ka ban objek balik bang feel lada ngam lah hit mo retang ka bang suka parite bakin penyu mo ka sok ka tempat ya par kita ki badai peti ka ka kurun men so har lada long ka bal penyu ka sok nomor ni dak sahi saar lai teliki interview ki benang wan titang ini result ngatrai kala biang hilada ki la ban penyu nama gawe mong kamat ka bang ngamut berkeren haneu balik ka selam ka negi korek ki papers haba ka ki papers ki diki OMR te kata la dah ka mesin dah ka komputer pakai rek te tang ar peci bangi hab tho dah ka kata bangi tho ya ke ise itu dah ngi hab tho dah ka te henry balik nang bampur ka ni ka ka ba nakaliang jo ngasyang kini ki perlu jo ngahane ki bayadan hane ngi kat ka bangi nakaliang jo ngi ale kat bala ban tho pur thai ben bandawa ya kata ka result nim don ban wo daw dong kita ki soskan kita ki nim don tak ban ong ni kata ri isuan pantang kani kahlajong dikit kan ke jipun bat ka hakawi kaliang mo kani kam dei ka fol jung ki candidates kam don ka jika fol nang kam don ji bakla nomor ba
habaka sarkar kala khot ban apply kami ki samla ngilawan na gelang lagi distrik ngilawan ngila jonya kan haka ngila dep apply te ai ketika ki prosedur bangi haplai kumtam ta te ngila ya ji ketai te hadin pede da ngila pede kita khang sebab kum de te kumbang la dep kerana du nikong bakal lockdown ngim to separe ai nama tak lu de boro are kane ka bala iya na duka physical efficiency test hadu mtaka ka written test kasakut sakut te lalung asya kom kane kam te ngaku tu piru ba ngisu yala de kat ngi wan hane am ngisu kumbang ngim de shu te ki pre ngisu kumbang di kimrat te ngisu kumbang ketika ji khot ka sarkar alewan apply gini kam kipun kane dalawan apply berarti sedang saban kan randin dok te kate rung ngisu mong siang sukumbang ngim de te ki pre ngisu kumbang di kimrat dumba kala long tik kumpa khot ye ki te ki jingri lejong kum yu seu ai ale seu wan ai pam no dalawan ai dalawan seu sa ai dah ka da siap khendon ka pam te khendon kita ka jaba pam te tik yang yiru kaju sengeu lam to ko kita ki numi khmat kiba kiba don hakapur sengeu lam ekane to pun syak skor lam nata jungi ngila thaj ngila sitom ban sengap kita ki lai snem ban atang ini ikam te ani kam de syuki ko kapkai ko de syukur. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.